Nigo omo MCA bwe ward yo ya Busero Moske Vincent Abuga neragi keirie agakorikyo. But it's very unfortunate ya iwe kanirenga abantu kabirabe kire ba watu bago ikuwe police station yetu ya Musocho na ende ba release kurora tu ende ositari go take place. Igonta ke tego saba administration ya mo especially abaskari baito wa Musocho police station. Baonjoire station iko be kiosk ose baonjoire station iko basaba kore biasa. Umuntu ka kore rigoso ako iroro na endo ba release asengenjo yo waka na handouts. Igonta ke tego tebega na enda I want to repeat whatever nga uno mheshimiwa usono mo MCA ku area I will not allow. Na kwa na no county commissioner na kwa neteno mo SPD na endelea rona irora kwa na mutebinga abaskari ba berire ase a station for more than 2-3 years aba wende go chenju kuroro bairusana dige case unless justice ya rekandre chuno mheshimiwa weria I will not allow ekinda tebengeri abaskari bari within a station yi banganyu kuroro immediately abanga bachenju for the interest y'umunanchi igonta gete goteba na ndingiro renga abananchi bari bandamana inchi utaite ko babwatesi lakini mbasa benga because information yaikire they give us time yoko investigate na ndente benga baskari yabo unless ba provide rio momru yutamete urepu mwana we school yoli nturgo chiko utwaro wa matu ya station ya Musocho onda gete ko koranga tebega abayiburi baitu abana mo especially abaisike ko bagasoga mambi bako yande school ntubwate morning prayers onda gete ko bari kwezinga hivi possible mwara ko mwana kidogo because yabasaiba abaunjukire babere mnyama because umumura unoyo and I'm told inga no mumura utarigwe kinyoro gaiga no mumura baecha bakaguraga oro mumenyi igonda itego sabanga nonye bari baminto bakiri bamenyire gaiga tigatoteme ko twara chimbu chiko twara wama to biyana n'abantu bandase bwakiri komenya